Crevni paraziti kod mačaka predstavljaju jedan od ključnih argumenata onih koji se protive držanju mačaka u stanu. Ovaj problem je realan i naročito je prisutan kod ljubimaca koji se slobodno kreću van domaćinstva. On je pogotovo izražen i zbog teškoće na koje nailaze i vlasnici i veterinari kada treba dati neki preparat mačkama na usta. Postoje velike populacije mačaka koje se ipak slobodno kreću, pogotovo u našoj zemlji velike populacije mačaka i slobodno bez vlasnika žive napolju. Dakle, mačke koje se slobodno kreću, izlaze iz stana i kreću se po dvorištu ili čak odu u susedno dvorište ili zelene površine, moraju uvek redovno biti tretirane protiv crevnih parazita, jer nema drugog načina da taj problem držimo pod kontrolom. Dakle, kada je u pitanju tretman mačaka, čak i kućnih mačaka, kamoli mačaka koje slobodno žive u ambijentu oko kuće ili stana, dolazimo do često vrlo smešnih anegdota o tome kako izgleda mački dati bastu ili tabletu, pa imamo korak 1, otvoriti usta, duboko gurnuti tabletu, korak 2, oprati ruke od krvi, otvoriti novu tabletu i naći mačku koja se zavukla negde u stanu ili dvorištu. Dakle, svi vrlo dobro znamo da je često vrlo veliki praktični problem, čak i nama veterinarima unutar ambulante, da mački aplikujemo bilo koji preparat koji se daje preko usta. Zbog toga je vrlo važno da upotrebimo na najlakši mogući način preparat koji će podjednako dobro delovati na valjkaste gliste i na pantličare, a koji se aplikuje, vrlo interesantno zvuči, ali je to zaista tako, preko kože. Koristi se na način da se sadržaj pipete aplikuje na mesto koje mačka neće lagano dodirnuti, što je odmah iza glave na samom početku vrata i podjednako efikasno deluje kao da je data injekcijom ili da je mačka popila tabletu. Pored izuzetnog komfora prilikom aplikacije, ovaj preparat pruža i visoku sigurnost ljubimcu kome se daje. Naime, zbog samog mesta na koje se ukapava, mačka ne može da poliže rastvor, a zahvaljujući brzoj apsorpciji ne deluje štetno ni na ljude. Naravno, treba obratiti pažnju na mogućnost da druge mačke u domaćinstvu ne ližu tretirano mesto svoje drugarice. Problem sa crevnim parazitima nastupa maltene već u najranijem uzrastu, zato što se određene valjkaste gliste prenose i preko posteljice, preko prvog mleka, tako da većina mačića je već inficirana određenim oblicima valjkastih glista koje se naziva toksokara leumina ili toxocaris mistax. Zatim, svako prisustvo buva na mački dovede do infekcije sa pantličara koja se naziva Dipyridium caninum, koja se prenosi buvama, tako da uporedo sa tretmanom protiv buva moramo uraditi i tretman protiv pantličara. To su najčešće grupe valjkastih crva i pantličara koje srećemo kod mačaka i protiv kojih ih moramo sasvim redovno, ciklično tretirati, jer organizam nije u stanju da razvije trajni imunitet protiv crva, crevnih glista. Ne postoji način da sprečimo da se životinja iznova inficira crevnim parazitima. Dakle, ako pričamo o prevenciji crevnih parazita, mi govorimo o tome da redovno dajemo preparat koji će ubiti eventualno prisutne parazitske oblike, a ne sprečiti njihovo pojavljivanje, odnosno infekciju našeg ljubimca. Znači, kada su u pitanju naši ljubimci koji se slobodno kreću, kao što su psi koje uvek redovno izvodimo na zelene površine i kao kad su mačke koje slobodno žive u dvorištu i šetaju se okolo stana u kojem vlasnici žive, nije praktično svrsishodno raditi pretragu kontrološku da bi videli da li postoje parazitski oblici u izmetu. Jer je velika šansa da nalaz bude pozitivan, jer, kako rekosmo, ne postoji način da se zaštiti ljubimac od infekcije. Ali zbog toga, periodično, na 3 do 4 meseca, uvek damo preparat koji će delovati na eventualno prisutne parazitske oblike i tako ćemo biti sigurni da nećemo dozvoliti da eventualno prisustvo crevnih parazita napravi neki veći zdravstveni problem. Za one koji se brinu da crevni paraziti mačaka mogu da ugroze zdravlje naše dece, sledi podatak koji kaže da su šanse za to gotovo nikakve, zbog same prirode ovih parazita.
Ako tome dodamo i mogućnost da se ovako efikasnim i krajnje za upotrebu jednostavnim sredstvom ovi paraziti konstantno drže pod kontrolom, onda možemo slobodno da držimo mačku u stanu.